Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Uy, gumatang ka ni tilakok apagpapintas, Julia. Awan pa'y kwartak. Sapay nangina matilakom ay nawaw. Urig da kita, iso nangina. Effective. Kaso kumakadagiti o pagpapudaw, nasamay da gito ay. Uray na samay, tawan mat nga rod kwartak. Ay na, utangan mo, basta di mo tartaran ti utak mo. Ay na, wow. Saanan? Ingkalapadasan nga ilako iti sabali. Diyak ngamin kayat tinangina agatangan. No gumatangak, diyay nalaka. Tayo ti umanayan ti kwarta. Uy, girl, di ka agaramat iti nalaka. Amangan no makadadaal data iti kodin. Nakorder ka kadi, iti nakita mo iti Facebook alako pagpapintas manang. Wen, imbag tanalaka ngam tilako ni bakla. Wen nga mada nakadamagak. Asaan ka no anasaya at tidaddo maalako iti Facebook kuno online. Apay kumaasan anasaya at ay nawaw. In video da pay. In video da no kasano nga aramatan. Day tamat timbaga ti kaaruba tayo manang. Saula siguro ti saan na nga mo ti online dayta. Ay kakaditimba yan dayjay at tao dito'y balay, Julia. Di mo mo pinastrak. Ay, adalain tulod na nga order ko iti online nanang. Anya nga dayjay aginatang mau. Day, nagpasit sa mga abalkot dayta. Ay nawaw. Ay, pagpapudaw kan pagpapintas nanang. Kat, epektibo mo lang at adataing kagagatangan iti online. Ay kat padasag nanang. Amangan no makatumpong kay ti sana nasayaat. Saan mo amay babaway? No addam maday ang mapasamakin ka. Di mo maamaw no sa dino ti pangisubliam. Kasla kuminkinis mo day tarupang, Julia. Nangalami iti inaramat mo, Ay, in-order ko iti online. Nalakapay. Uy, alwada no online. Sana nasayat day ta. Saan mat siguro? Ay nawaw. Ay na, jak dadadailan ti panagtalat mo iti online shopping. Basta ti paggatangan ko jay kumaligit seller. Adangamin ka no saan aligit. Ay na, wow. Angan padasan na taday tanalpas mo nga in online, Saan ka ngagdanag? Mayat tinatumpo nga kapag papintas. Nalakapay. Manipod-ipul pulagid mo dayta ginatang mo akong kunam nga online shopping. Dayta mula sarming ti sangsang wumon. Saan nyo kadya kayat makamanugang kayo itinataer ken baknang tatang? Kanya ti kahit mo asawan. Ada nga pinsimang pat dito'y lugar tayo abalikbayan. Kayat ko tilumungaw iti rigat, isong agpapintasak. Tapno inton makita na, siyak ti arman na tatang. Na, una yan. Ay, kasanaon, no sana kaya ti balikbayan tinapintas. No ngay ti kayat na kajin na ummakan nagagayt. Tatang, sa anak ka di ana emma? Ay Ay nawaw? na, mamom, ti kababalin mo. Ingka kagdalos, intun umay ti bagbagam abalikbayan, madismayan, makita na ti ugaling. Nakitak matikon ko nam abalikbayan manang. Ada dita asidig ti store. Ada kasarsarita na. Ha? Anya ti aramiden da dita store ako nam. Adamat kadwana. Umin-inom da iti soft drinks manang. Ay, masigurado ngam amuna da kita. Pinainuman na ida iti soft drinks. Ay, mapanak man ijay. Inak gumatang iti shampoo. Ala, mapan ka DJ akastam manang. Nagkiting da ita short pan mo. Ay nawaw. Taapay, aber. Bagay ko matata na po daw ti legs ko. Ay nawaw. Hala, kasanon,
No saan akayat ti balikbayan ti kasta pa nagkaukawas? Apay ko maasaan. Ti importante, makita na anapintas ti legs ko. Ay, Julia, di ka man pumanasyar ang naka-shorts iti nakikit-kiting. Kayat ko nga ro da makitak ti balikbayan, tatang. Di ka lagbain. Nagpuskol ti pulpulagin mo iti rupam. Sursor ka sursor. Ay nawaw. Kasano nga ro da makita dak ngay no jakmat ag sursur, ay nawaw. No makita da ka asursuranda, asino ngay matimayat, oh. Uray kitaan nyo, tatang. Umay nakto arman ti balikbayan. Ay, di ka man nagsigsigurado. Basta, kitaan nyo, tatang. Sapay damag ko kat dakkel ka no ti kwarta ti balikbayan. Ay nawaw. Apay ko manudakal. Siyak to ti mayranod ah. Ay na, di ka mang namnama iti angin. Ay, papanang Julia? Ada ka man dito igiti kalsada? Agpaspasyarak laeng mat ah. Ay nawaw. Ay, na! Apay ka di. Imbag ka pa. Ay, tagpaspas siya later aramidam. Oy! Uray si kamat. Kanayon kamat nga agsursursur. Numunat ang nakapayong ka itinagdakkel. Ay nawaw. Oy, agsusursurak tap na makalako ak. Ngam si kawan mo lakom. Uray awan lakok. Ngam ibagakkan ka. Addan to na saya at agasat ko. Ay, anya nga dito agasat mo na pintas. Tabarang mairano dakto. Ay, saan ang mabali na may ranod ka? Tas sa bali na ito'y abanag. Sa bali abanan? Oh? Maamuam to, inton mapasamak, tinamnamag ang mapasamak. Ay, nawaw. Ay, naibagamon day ta ibagbaga man ang sayat ang mapasamak. Ay, na wow! Adaman damagakan ka? Am-among ti balikbayan, saan ka di? Apay aya. Ay, wen, adan sa mo plano na makiasawa dito eh. Sakbay nga agsubli di Amerika. Aksubli jay Amerika, kunam? Flang! Kasta ti damag ko. Itugot na kano ti agbaling nga asawa na. Nakasatan ti agbalin nga asawa na no kasta. Psst! Hoy! Napauloy makamatan. Ah? Ay, adala na lagip ko. Apay tarupam, takas na naglalabasit mo tayo. Madlaw ko nga ron nagbaniit matan tatang. Ay, apay nga ta. Ang mga no na alam, iti ka susursur mo day ta. Hijak man mo tatang. Ngam, adaman damagag. Amuyo ka di agsubligayam ti balikbayan ijay Amerika. Inton makaasawa. Kahit anya ko ma. Kaya't ko asyak ti mapili na. Tapno makapanak mo ti ijay Amerika. Ay, uray ka sa no ti ayat mo, no di na ka magkayat. Masapol nga agpapintasak. Tapno into nagkita kami. Siyak to tinagasat. Ay, kakaagdalos ija rubayan ta nagrugate. Kasanaw, no ada umemang sarong karken ka. Nagrugate, tilunglungan tayaw. Daytoy pa'y rupak ti papintasak. Sakbay at ti arubayan, tatang. Ala, apayan manang. Kaslain tuno matanday tarupam ay nawaw. Ha? Kasano kaslain tuno ako nam? Ala manang, nagngisit matan. Nadadaal sa matan gapo iti kabkabil mo. Ay nawaw. Ha? Inakman kitaan iti sarming. Ha? Apayakas to eh. Ngimisit matan ti rupag. Ala, amangan no nauram day tarupam manang. Ay no, kasano day tuyan? Kasano no umay dito iti balikbayan? No umayakas ta ti rupam, amangan no madismaya. Di nakman isaman, tulungan nak no anya ti aramidak tapno agsubli ti rupak iti sigod. Di kan tumat-map-map na kitintad ti apo kan kakasasaad mo, takayat mo pa'y abaliwan. Ay nawaw. Apa yan? Nay, nagisit mo tatarupam. Kasta mo't karugit ti arubayan tayo. Tadi ka pa'y nagkarkaraid. Ha? Umayak man. Ah. Ada kayo kadi. Mabalin ka dito umay. Day sa mabalik bayan tayo, Jay. Ingka kitain. Umay dito iti balikbayan. Ay, sige, inak paunagan Ay, tatang. paunag ka makas ti balay. Di ka pa'y nakaidalimanag. Pati tarupam nagnisit.
no saan ko apaunagan tatang. Inakpay paunagan. Ay nawaw. Umunag kayo, Manong. Pasensyan at adyak pa'y nakadalos. Ado nga minti naramid ko. Payakas na ti Rupam. Ay, nauram lang daytoy nga may katumatlaang. Adala nga min naikabil ko iso ang imisit, Manong. Kasta ka di? Umayak lang ko magpasyar dito'y balayo. Ay, umay kalata, Manong. Silulukat ti balay mi apagpasyaram. Bareng maulit kung tupay ti pumasyar. Uwan Manong. Umay kayo lata. Sige, mapanak pa'y. Apay at timakdal kayo dagos, Manong. Agsarita tayo pa'y Ang subliak tulatan, at dangamin nalagip ko. Iso amapanak ko. Di mo ka dinadlaw, akit kita ni Dave na kita agkakaiwara dito'y balay itay. Ay, nadlaw ko matatang. E di nakita na dagiti agkay wara arugit. Timakdar kat imbaga na amapan ka nun. Mabalin na kaya't na kumasirpatin ni Manang Mau. Agam, kastoy mo tinakita na dito'y balay. Sa maysa, idi nakita na ti rupa ni Manang ang imisit. Kasla na durman. Nagaramat ak iti pagpapintas. Tapno maban ni itak ti balikbayan ang baliktad samat tinapasamak. Awanan, saanan nga agsubli ti balikbayan. Uy, apayin! Kaslamatin intuno abangos tarupam! At dakit din nga imisit. E di nagipulagi dak iti ginatang ko iti online. Ay, naku, naktumakan ka! Saan nga min? Nga amin ang magatang iti online kat mayat! Anya ka diti usarak. Tapno maikat ting imisit iti rupa. Ay, itunong manan! Anya? Ay, ay na, medyo mabayag dayta, tanauram. Ay na, no saan ko lang kumakinarkargan iti pampapu daw. Imbis apo mo daw, saan matang imisit kit din. Ay nawaw. Ay, no nga min agaramat ka itikas jay, masapol asaan ka mainitan, tapno saan amakset ti kudil mo. Manang, nakitak ti balikbayan iti asidag. Umay samat dito'y balay. Kasta ka di? Sige, tagsagay sayak kan agpulbusak. Tapno saan unay anangisit ti rupak. Sige, tasiputak no umay. Tay nakpaunagan adagos ti balikbayan, Manang. Wanading ko. No addan di taro bayan, inkasabtan kat paunagam. Huston to no makapulbos kan makasagay sayak. Wan Manang, kunak lang arudan. Ay nawaw, agyaman ak ading ko. Apay ngay, nakasagaysay kan nakapulbusak ngam awan pa'y matibalikbayan. Ay nawaw. Nakikitak met, na panti balikbayan ay jay bangir abalay. Tayan ti karo ba tayo balasa ang anakaw? Anya, idi ka di balay da Carmen, tatang? Nakita ka pinaunag ni Carmen. Ububing kan napimpintasak ngam ni Carmen, tatang. Wine, napimpintas ka, edi saan ang imisit ti Rupam. Ngam, edi napan ni Dibiti Balayda, nadalimanek siguro kung nadalos. Iso nga inulit na sinurungkaran ni Carmen. Nagkasatan ni Carmen. Ay nawaw. Ay na, ure kasano ti aramidam iti bagay, no narugit mo ti aglawlaw mau, no ti balay mau. Kasla Rupam mitlaang ti arubayam. Ay, nadamag mo ka din ti Baruan News. Ha? Anya ka di adamag dayta. Ay nawaw. Ay na, kalpasan ka dito kalay sa da Carmen, kan balikbayan alakay. Ipagnana ka nun, ti papel ni Carmen. Ito ganda di Amerika. Ay na, wow! Siyakla kumatikas di kagasat. Dahil di ito balikbayan. Kidayak lang aruden, di na amat kayat nga Arman. Ay nawaw! No kasano ti panangdalus mo iti rupam, kasta kumamat iti balay kan arubayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.